Kumsipan taban pentikina baga jingsnang Kanradau Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council nakaliang jonga Executive Council mentakasngi kila bot din biang nakabenta ki barjala ki basong di dukan haki road surak haki benda jonga yo maulong hakani nga jinglai banjurep hayau delang kila penlong ru ka jingpet perman nakabenta ki barjala ki basong di madan bat hakani ka kenti la syamba menta kila duna ba habai nujor bat kita yo ne ki banai ki balalet Henry menta la sakhi bahaki jaka jong ki barjala la syong no daki khasi हमसे दिखाई नहीं दे रहा है जब तुम बनाएगा आप उठाएगा सामान सब बंद करो उठाओ उसको उठाओ उठाओ की जमी हम रख ली जल्दी जल्दी Kandiat tayo ng iba UCM awan ng iyo. Pada jerap kesan-kesan luar kendang yang di Medan. Rai mentah jingya ibang kitu kijo ibure bi sholang kai ibir denong. Jadi kata, I mentah kesengi, balai banyiwan biang, nyiwan biang lah ban ongno lajumi ka kentin ke baki ong. Tang sulai kinong cek de kemut ila ya song biang. Jadi halori taiman mentah ngilayo de ya kaban, lek ribisit biang ban pait la kadang don de em. Bat kum bakalong hilayo I le jong ki keman, ngilayo I belajar nearly 100% kemut kim don shu. Ngapai piakan mau last week hakapor bingiawan kemut ginong di Madan kibun bat kum bakalong mentangi I ba ila syong de ki khasi ki jongi Kidang don ki berjelangi bersihil jong ikmat. em ngiu I kata wei artuni ki dukan dak baburom nang ban ompen suba kelayu pajba nakaliang jongi ngila instruct ik enforcement bagi dei ban pa weng no mardor bat om dei tam takasngi kane ka rutin kane ka checking kanang yaj na kapor kapor bat kan om dei tang po yudo oleh habaro away ka put usam joka Khasi Hills Autonomous District Council